Gospođo Šekerinska, za da im se obratite na prilepšani Nijevo prilep velime, treba da imate ostaveno obraz. Gospođo Šekerinska, zarem po veće 2 decenije postojanja na političkata scena, vije se setivte dek imate prilepsko poteklo. Zarem nemate ni malku sovest, pa včera ste došli monaši od grad. Kažete što vije, gospođo Šekerinska, imate napraveno vašето dolgogodišnje iskustvo kako funkcioner na SDSM-a i kako funkcioner na Vladite na Crvenkovski. Što vi je napravite za prilep i vo prilep, dodeka bivte vicepremijer na Republika Makedonija? Gospođo Šekerinska, sve do legovanja do vo prilep, pa ni site ulici kada se dvižete, sve što gledavte na okolu se projekti nova lokalna samouprava, predvodena od Marijan Risteski i Vamaro Dapamane, kako i na vladata na Vamaro Dapamane. I ploštadot, kada go držete vaši odgovor, je projekt nova vlast. Go spomenuvavte učastakot o dolgogodišnja gospođo funkcioner na SDSM-a, toj učastok go ostavivte da se raspelje. No, dobro go vidovte od mestoto kada što zboruvavte. Da, to je rekonstruiran i to je, kako i sve drugo vo prilep, projekt na Vamaro Dapamane. Učastakot je sinonimna revolucionernata promjena vo prilep, tokmu se ova vlast predvodena od Vamaro Dapamane. Spomenavte revolucija, da, gospođo Šekerinska, i parkovna revolucija da go rekonstruira ova lokalna vlast predvodena od Vamaro Dapamane. Gospođo Šekerinska, prestanete da lažete. Vaše to vreme pomina. Nemojte uštednaš da dozvolite da zboruvate vije vo prilep i za prilep. Vije i vaša partija, koji nemate ni po jedan projekt da go spomenete, koji ste go realizirale vo naši od grad. Ili može bi go smetate za projekt Banderata, pred koja Branko Crvenkovski se slikaše vo prilep. Ili vaši od bombona biznis, napraven su prodažnata na SMA. Nito jedan projekt, osven iljadnicite stečajci glavnite semejstva i spomenicite od zatvorenih fabriki. Gospođo Šekerinska, sekoj može mnogo lesno da zaključi deka i vi v sušnost se sramite da stojite do Branko Crvenkovski, pa zato ste došli vo prilep.